Kutlwa hantse ke mo mametse ke tla se ke o moyeng wa radio wa festive ha ke keno eme ka maoto ke o etsa ntho e ratang o eme ka maoto mo mamedi ha presenter o dutse fatshe maro khale ya papa pala ke hatle da ke batla o tseba re da wa khalemele ya na jalo wena o khalengwa ke modimo Pastor November ke bona o tsamaya le ausi ka kwana o tsamaya le mang le o sisile ke ngone se ke tswa botlana ke mofumadi wa ka se o se mofumadi dumela hle ausi Seleke dumela le kae re a le bo pastor a hlakisa hore ha o ke la lo ya motho ya potlaka ke se go bo ke se go bona ke le lo ye high school ka hlapisa fela he ro ametse wena Pastor November kwa no tshebeletsong ya Motheo FM Hope Flight at 12. No, thank you so much, but at my around 2 years and you know kana go yena batho ha ba sebetsa batho ba like re ba pushwa ha ba interested and then go la utlo kena show ya motho a ipotsa re be motho le tlo rana show le na way but I thank you so much can I respect you bo tla lebo can net in the team mo bless o tla bona le mosebetsi ka tshwantsa December o moholo re fe ditaba le what's ba nna ke na le every selemo se seng le se seng a segawa ke tla ka le gas okay ke tsejwa ka tshebetso ka di 31 tse ding le tse ding ke tla ka le gas ke le be man a qetile and then ka bo 12 o'clock bosiu before reka e mo le mo tla mo tse mathata hae okay mathata e ka fela dintho tsa batho a rona le tsona because you know pesi wa tswa dintho tse ding tseo di re jang do you know that ona le batho ba jwang ke dintho tse sa tsejweng ke batho yes ntate Moreki ke go pa o iphetha hona le dintho tse re jang tseo filang gore Mariana nka se fitisetse ho mang kapa mang batho bo thola gore because hona mo gona o intsetsa teng ya o kaeta e ja wena so that is why ke leng ka tla ka this thing ya tshebediso ya lekase and the reason why ke sebedisa lekase because when motho a hlokafetse la ne re morata kapa a re sotla whether dipedi una re ne re morata kapa una re sotla le motho na re sotla but ha re eta mo kinya le bitleng re mo poela re ba relieved amen tate Moreki ke tsa re ba relieved ko re live ne re morata re ba relieved rush maro hlokaetse re ba sharp life ya rona e qala ho tswela ho move on ne or else if anare duba motho ha re qeta mo pata re ba relieved again a shi o mama ngo tsamaile November o tsamaile now we are relieved wa bona so the reason why ke na le tshebeletso le kasi because re ngola dintho tse re sotlang emotionally physically and health wise everything we write down ha re qetile ka 12 o'clock re ya tla re fika re di kinya dintho tsena ka ra le kasi o senga re tswa pele re tsamaya ke disa man ka ntle fika re le betse ke rapelle problem etse nka ofela tsona so that ha re kena ho 2026 re kena really relieved man re lokolohile wa bona re sa hlole re email so that is the service re na le yona di 31 because we ile ha dula pelo nya ka re ka nnete we need to make sure that re kena really relieved so that is why re na le tshebeletso le kasi ka di 31 ka di 12 ka 12 bosiu re arohana le mathata o ibile hane ke qala ho etsa ba bona ba tla le jwala mothalla hlele biri ya hae ka mo e mona ka cigarette e mona tla le sniff bana ba di ane dinedi ntate ntate Moreki re na le mapaki a mangata a batho ba ileng ba re o se le gato gona re ile ga lahlehela le ka because le dikoloto tse ding le ha e ka ba wena wa inahanela gore mare e ka nna ba ke tse yentsweng ke nna tse ding di spiritual o tlo thola gona le force behind e leng ya matimona na le dikoloto mo mamedi wa Motheo FM wa dingola and then ka 12 o'clock le wena o diise mane le kasi ntho engwe lengwe e o tsunya le sick wa ngola ga o sa batla o kula ka 2026 o phela hantle o ske wa matha di hospital phela hona le batho ntate Moruti ba di tšhelete tsa bona di fellang di doctor di fellang di hospital now mo mamedi wa Motheo FM le sick
wa ngola engli le lenyalo ha o batla le loki o re galwana re na le dintwa mathata ka lenyalo wa lahlela ka mane ka le ka sengenda lenyalo la hao ka 2026 le be monate di shwe le 2025 re batla bophelo tse ntšha ka 2026 you know ke hlola ke etsa example Passman ke re you know when raise ke rata ra ke etsa di one on one ke etsa di counseling ke na lonka di face break tse 5 ne ke nke di tene tsa di face break tse 5 be ke re o tshware stain be ke re ke problem ya pele ke re o tshware ka letso le 1 o bona motho a tshware stain ka letso le 1 then neng be ke re if you don't deal the problem in how we fit ho tlotla ya bobedi be ke be ya stain sa bobedi hodima letsoho la motho ne then and then be ke be ya ka morana konyana o tla bo beya sa boraro be ke be ya sa boraro ke bontsha batho ke re di problem tse di mo mamedi ha o sena mogwa wa di overcome if ha ona mogwa wa di overcome di a phaella pelong ya hao di a phaella kelelong ya hao di a hola that is why ke demonstrating ha ke etsa di one on one ke cancel batho ke sebetsa diteng tsa di face break mamedi wa karata ke nka stene se one ke be ke re motho a tshwara ka letsoho then ke be ke mo bontsha ke re bona ke problem stene se one sa face break go gona tsa maka sona o tswere ka letsoho le leng then ke be go bontsha ke bontshe motho ke re bona ntwe e represent the problem ona le yona but ha o sa dilane le yona problem ena ho tlotla yengwe ke be stene sa bobedi neng ke be stene sa boraro o bone motho a sa image ne neng ke be stene sa o bone motho a sa kgone ho etsa next kana go tse ding ke etsa ka school bag ha ke demonstrate ka ntweng ke re motho nke school bag ke be ke kinya stene say one ka school bag motho skin tse ka pele a se jere then a qetile be ke re bona a re nke re stene se la se represent a problem then how say overcome problem ho tlotla yengwe ke kinye stene sa bobedi ke be ke ba bontsha ke le yona ena ho sa hlole ho tlotla ya boraro ne then o tholore ke kinya ditene tse ka bombo 3 bo 4 o bone motho a sa imetse ke school bag ke re le fatseng le la rena le batho ba so mamelo karatang ba imetsweng ke ditho tse ba sa kgoneng go di jwetsa batho di ka ra dikelelo tsa rona dintho tsena di ka ra dipele tsa rona and they are frustrated and di rutswetsa gotso so that is why wena mo mamedi wa karata ke itseng le monsena re tlo ipusha jwale ka taba ene ya lekase gore ka di 31 e le busiu ba la boraro re gaola tshebeletso rona ka lekase jwale yengwe he ke ena ya la bone hoseng ha re tswa jwa ka di 1 ka 2026 ka 20 di se di shwele jwa di se di shwele re di patile re chesitse le ka haleluya jwale ha re tloa mono jwale se re a straight no ke tla be le khatla pele ke etsa yen amen tla be le khatla pele yo se le mo ka fela di le mo tsena ka fela ke bile moruti ke tseba fela nkile ka lokolo betsa batho ena ya hore ke ke lo cleansa batho e sengwe this time ke ba kolobetse ke o cleansa di khwakhwalala amen abuto ka wa tswa ona le batho ba o dintho tsa bona di kwalwang fela ke senyama yes na le batho ba dintho tsa bona di kwalwang ke senyama go robe madi mabi o ske wa ratea and you know what is painful when I'm mamedi wa Motho FM ke hore dintho tsena sometimes di nyama ke opula hantse ke le ke ntse ke le motho motho hantse ke le motho 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 rona batho ba batho ke ske ka rena bolo na bolo do you know that to one ene re a ke tseba ka Sotho but ke tseba ka Xhosa ne re ya le bollo okay ha re khutla le bollo then ha re qetile re tlo tshwanela re batle ngwanana e re ke ra kopanela ndikobo le yena okay batho ntate moruti o re ruta ke ntsha diphiri okay I didn't say that ha di tabe kana ka e felletse mo kocho okay that means into ya senyama ke into e deep ke hlalose o fihlela mo fela
hore hore ke batla hore ke hlalosa fela fihla mono hore senyama ke pele ha re tswa lebollong ka Xhosa o no tshwantse ukuthi ukusule o tlose o tshwantse go kopana le motho wa ngwana o robalele okay jwale skepsele yana tla nagana gore robetse le wena fela but ha tse bore hona le ntho e tliseng wena o isile mo yena Dalo lo cleanser that no. Jwale ke lo cleanser dintho tse jwalo. Ke a cleanser buti ka weekend ka ha re qeta go gaola se ka di one o se ntle be re emetse noke. And the reason this time ke khethile noka because one of the thing re etsang le nna ke yentse ya hore ka be re ra re lokolobetsa be re sa batho di swimming poolong. But the reality of the truth that is not the right way ya ho cleanser motho ka pa ya ho kolobetsa motho because just kolobetsa noke Johanna na kolobetsa noke ka ofela and dintho tsena runa re le ba ruti ntho tsena tsa bodinoka ha re di sebedise. Elisha o re hona mane ke a bona na le lepera tsamaya o le nokeng o lo hlatswa lepera la hao nokeng. Now senyama se hlatswa nokeng e seng baskomo. Come on Tate Moruti. Haile hantle. Senyama phesi hle monna. Se hlatswa se khokolela. Se hlatswa mo mamelo ka ratang nokeng. Why nokeng? Because metsi a noka ha yema a ya tsamaya. So if ke kinya seleke ke mo kinya ka rametsi metsi a natso seleke ha a hlapa ntho tswang ho yena ha eme hore ha ke kinya wena o butlo kena ka ra ntho e seleke a tswileng ho yona e tswileng ho wena. So now ha ke kinya seleke automatically ke mo kinya kai metsing a tsamayang ka nako eo e bang 10 ya hao ile wena o tlo kena ka ra metsi le wena ha o qeta kena ka ra metsi automatically senyama se no se le wena sentse se tsamaile le metsi. So that is why ka di one ke tla be kilo ke cleansing yena ha se kolobetso mo mamedi but ke cleansing because go jwetsa person to dangerous ke hona le batho ba sa rateng ena a se re o tswetse a sa rateng hona le batho ba di relationship tsa bona di sa lasteng o kopane le motho le utlwane fela 1 2 3 motho sa utenela e fedile kopane le motho hona le batho ba nyalanang le nyalane ntse le right ka morana go fela se le tinela monna o tinela mosadi tinela monna ba se ba tinela. So ke sebetsana le ntse tse jwalo Tate November wa tseba o bua taba bohlokwa ha o bua ka sekhwakhwalala nbile ntse ke bua ka mosebetsi kwang ke ka bo January ba bangata ba lo batlana le mesebetsi jwale o tla fumana hore hona le ntwena ha o batlana le mosebetsi a ke mosebetsi wa utlwelwa o thwe ka mali November o teng ka mali wa thusa batho ba thole mosebetsi wa hira batho ba ya ka ofela Ntate November mothari butheno ke solo hira batho ba ntse ba wena ha o fihla ai fihla ka wena yeme ya etsahala gore le no ha ba no ka gona la re ke ba mamedi ba bararo ba reng ke itse ba ntho eno ya re fela everywhere mo ya nteng wena di ntse di sketsa loka batho ba lokelwe ntho qeta o ibua pese ya hore batho ba thole mosebetsi gore ntho qeta ibua very powerful ya hore motho ba o jetse pese gore ke a tseba o lo nkua ke buile le motho yo o yemetse ha o fihla fela motho o santseng a o hira a lose interest ha o sheba fela lose interest a o khutlisa ha o ya bankeng o batla o bone Taylor it's here about to capilla how it's when I feel about change. How ne ke tlo ba tsene ke tlo sheba tshente tsa ka about tinele fela rano ayo so fihla ka batho mo batla pampire itseng o ya home affairs ha o fihla home affairs batho ba thusa la mara wena o fihla o tino ndate ke dintho tse etsahalang ka sehlo maphelong a batho and di re affectwa ke street mamedi re kinya diqitho re se aware and diqitho sela ka botsa seleke ke sebetsana le sona every Sunday ke rapela batho ba kintsweng diqitho and di kena le mabone ntse ke rapela batho and o tsa diqitho di kena jwa simple ka tsela yo re sa itsotelle next
since e dule fela phatleng kapa lerameng kapa mo ebile hlabula tje a ke lebile ona na ke since kantino ine tlisitse ntho fitla yo apese fela ka ntho e qetile itsamaye bo tepo tsa sego o tswa o sengwa re wa itsamaela fela ha o re wa tswa ka tlontepo ya sego dintho tseno ntate ke tsona tse thatefaditse maphelo a batho ka sehlong o re wa e batla tshitsi o tseba tshitsi na le mokgwa hore e tla o hlopha nako gore ba tse ke batla go ibola ya ngale ndo tse hentse o bo sa ibona ha o re o tloela hape o so momamedi wa Motheo FM ke tsona he taba tseo ha re kopaneng ka di 31 e leng la boraro ka 6 mantsibuwa now tshebeletso momamedi wa Motheo FM e tla be etswa ka 6 la bone hoseng now Dr November tla ba reng ka he re ya nokeng but he momamedi wa Motheo FM ke kopa o mamele enana he ya nuka ra ipatalla momamedi wa Motheo FM re tlo patalla ho lontsha senyama ho lontsha stick ho lo tlosa backlack enana e mahlong e mmeleng wa rona hape re ke re hlatsuwe le milena na tsebe o tsebe hore di fahlo tsa rona di attracta le yona backlack di attracta ntshongwe le ngwe empina momamedi wa Motheo FM re lo hlatsuwa mara e tshebeletso ya lo hlatsuwa yona ke tšhelete nyane ya nyane haholo ke 300 fela momamedi wa Motheo FM patala fela 300 ha re kopaneng ka la boraro tshebeletsong ye kgolo ya go kgaola selemo vale ntate November taba tse kaofela di etsahala ho kae yeah thank you so much please mamedi ha o fihla ka tropong momamedi ha fihla ka tropo a fihla ka lo taxi ya phase 3 kapa phase 7 okay phase 3 kapa phase 7 and di kalamela pela KFC pela taxi rank bakalamela pela KFC taxi rank and then motabar fela driver rank kere ke ya Pastor November teng e tshweu ba itse ba e feta mo taxi di feta mo e bile di lata batho kere ke tswa mo jole ka koloi o driver ka e ka re o ya Grootfontein o feta le mo molo ka lefteng o tsama street ona mo jikanteng ka boso bona Mogriki wa o feta Mogriki o tsama straight ona mo jikanteng o fitla lo bona kere ke ya rona ya bonahala e tseleng jole ona le challenge ena of the phetse le momamedi wa Motheo FM ya batho ba shapuang ke matswalo yes ntate moruti aba tshwantse batle lo gagathe letswa maobane ne ke rapela ntate ya kgannang di truck yo matswa sa sebetse maoto a ruri ene ka re ke le qheku ntate ana ha tsamaya le qheku a re ntate moruti 5 years ago ke le ke a re ne ke kene ka ra kereke itsentse ke dutse ka ke utlwa ke tina ke tswa ke tsamaya a ba utlwa a re ke nentse ke ituletse ka ra ke kene a re ho ke tlile ka thata rone le ka hona le thata mpo ke tle kereke ya a re ke kene batitsa qetile ka utlwa ke tinele a qetile ka ke tswa ke tsamaya na momamedi a re ha ka tsamaya ya ba o kula wese le tsobile ha le sa sebetsa le ruile maoto a ruile ha gone batho ba shebeletse kereke mabone ba mmone mamedi ka mora tshebeletso una patetse wa nonwane ke mo rapela immediately ke mo rapela ke o bua family ya hae hore ke bona ba mo yentseng jalo ba mo hantle ntlona tshwantse o shwele ka accident ya lori bana ba batla mmolaya lori because ntate yena re tate moruti di pain tsene di nshapa tsa maoto di ne di nshapa hore tshwantse ke emise lori ka thoko and then ke no treatment ke ne because ke tsama ka treatment ha ke mo rapela ba lo ke ba bua o bona hore ba mo yentse jalo ene bana ba sa batle lo ratle kereke a re ntate moruti a kereke tla kerekeng kolo ya ka ne bela intshukudisa e tsama e matsele but ke le ba ka tshola la re ke tle ka nkane because this time next na bigete so ke batla hore mo mamedi engwe ye e leng challenge ya hore batho ba fihle kerekeng ya re ke letswalo batho ba shapua ke letswalo ene tlo go jetse why batho ba shapua ke letswalo because there's when I create the spirit but what loyang spiritually ba gona ke na ka o that is why e reng ha ke o rapella ba lo batla ba bua ka wena ba le siko let's say o lo wa ke sele ke tla ba le ha a le phelanda mar spiritually o tla ba le ka wena e tla ra go rapella ntse ke botsa re sele ke o batla mo phesi o tlo bua ka wena yes ntate o re ke moloya ha ke batla o tswelle pele now but o bua le o ka wena I can join spiritual kamoya now here's the thing the reason why batho ba shapwa ke matswalo ke o bane fela ka hare ho wena
di-spirit tsane tse ka ho wena di a tseba hore ha o ya ho November re lo ba exposed di a tseba hore November lo re expose that is why hona le batswadi ba reng tate moruti ne ke re ke tlisa ngwanaka itse ha ke mo jwetsa hore ke tla ho wena fela ngwanaka balea o balile ke hlola ke jwetsa batho ke re ha o ka jwetsa motho ya demon possessed ya nang le di-spirit mo jwetsa hore ke ya ho November di-spirit tsane tse ka ho yena di tlo mmalisa di etsa bonnete because di-spirit tsane di tseba batho ba nang le tlotso ya ho dilana le tsona so momamedi wa ka rata bitsa lebitso la morena Jesu le bitse 7 times e bohlokwa ka ho fetisisa ke ena ya hore batho ba tlwelle ho jwetsa batho ba di kerekeng yone ke ya bohlokwa tesi ona jwale o tshwantse o tswe fela o thotse because nako nngwe ntho e shapang batho ke ena ke jwetsa wena phesi ke ya kerekeng ya November o tlo wena o tlo reng a November ntho tsa di etseng kante ka lago tse ding on discourage because ko wena ntse nga dilana le bophelo ba hona le motho a dilanang le wena because ntho e ka utlwisa bohloko ha o le kerekeng ya rona o dutse fatshe o shebelletse ha ke rapella motho o tlo thola hore a kre ha go rapella di-spirit di bua wena o tlo utlwa that is why ke recordang but ha ke qeta o rapella wena o tla bo bone hore ke bo mang ba o lo yang ha wa utlwa ha ba ntse ba bua mara ka nako e o tlo ba bona o tlo utlwa motho le surprised alle are I never thought hore mama ka lo o tla utlwa bohloko ntate ke rapella motho ba luwe ke mmae ya motswetse maya ba rongwana na wa ka ke mmatle ke rata ya itse now o thole now that is why that is why it la be re recorder and then be re bapadisa because ka nako e etsahalang ha o bone now Dr. November na hatella ntona na ya hore ho ska la boraro ha o tla mo mamedi wa Motho FM sa qotela ba ha ba ske ba jwetsa ba ke tswele fela mamedi so ta motho o so ta motho tsa o tswa kerekeng bona mme ya neng awa mehle na tla kerekeng lena ke morapeletse ha tla kerekeng wawa every time a rwatla wawa ha ro tla kerekeng wawa ona le teng kerekeng ha ke morapella ba lo ke ba bo ibile ke botsa baradi ba mama lona wawa ba re ha ro tla kerekeng o ela fatshe lengwele le ruruwe awe fele hone ho be le ntwe motripa itsa ke morapella ka tiba moloile ra ska batla kerekeng so it's a problem hore ba lo ba dumelle batho ba kerekeng so that is why batho ba tshwantseng ba bitse le bitso la morena Jesu a ba qetile batho ba tshwantse ba ipolelle fela tloela o jetsa motho because ha re tsebe dira tsa rona ke bomang and ha di a ngolwa phahle happen that moruti batho ba eme ka maoto mo mamedi wa Motho FM ha re emeng ka maoto ho fetola maphelo a rona wa bona no ke 2025 e fedile ema ka maoto ha na hore 2026 e tshwane le 2025 foster la ha ka ba because enngwe e etsahalang tate moruti o tla be ba tjhakelwa bona ke di 31 ke tsebeletso di 31 o tla botla di family tsa khale tso di qetetseng ho tle di chomi ho tle boma now o ba entertain o ske wa tla tsebeletso now ha o ba qeta ho tsamaya bone ba ilo phusha maphelo a bona wena bophelo ba hao bo tla bo ntse bo sa fetoa bo tla bo ntse bo eme now momamedi wa Motho FM ha re ske ra entertainer dintho tse tlo hlahang ka di 31 e jwetse fela o eme ka moto and o bue hore ke a kerekeng ka lebitso la morena Jesu Kristo wa Nazareth amen number tsa rona ke tsena na ke bile ke ya mo ba le thola ka dinomoro mo mamedi ke tsena tshwara pene o blokolle phone tsa nna di blokolwa ke was exact tse di tse hlotse ke la bona phone e nang le password tse 3 ke password o bula phone mamedi number tsa rona ke 078 398 3446 ke repeat 078 398 3446 Zedin ki 079 083 3833 Can you repeat 079 083 3833 Office number 051 011 4977 Can you repeat Thank you King, thank you Disable Kaudi wala TikTok muna Zedin sa office ki 079 080 office 051 011 4977 ki 051
011 4977. Mamedi ka 6 o'clock, 6:30 re na le show e bitswang ha o molahle ke every Monday re etsa TikTok le Facebook re bua ka manyalo le di relationship mara ha re khothaletse batho lahlana re a builda mo rena le bo Bishop Mloyi, Dr. Rick Ofel, Bishop Mloyi yana na etsa manyonyoba ya rena le bona mo ka 6:30 Mamedi wa karata re dilana le manyalo le di relationship so ke a kopa Mamedi wa karata set a reminder ka 6:30 tsantsena re o be le runa show nyene jola ka hosane ka 7 o'clock ke na le show hape re ntom TikTok le Facebook le ka la boraro ka 9 o'clock ke na le show ya manyalo le di relationship ke etsa netebo le ka la bone ke rapella batho show nyena ya ka TikTok le Facebook ka la bohlane ke ane he yontsong ya ine Dr. November re lebohile haholo Dr. November ba tla bana le